Hi, now let's talk about the use of AI in our works. Saya rasa memang AI ni satu benda yang amat memudahkan saya lah dari segi membantu saya, memudahkan kerja saya. Contohnya dari segi mendapatkan idea dan juga mendapatkan maklumat dan juga mendapatkan some initial thought about apa saya nak buat lah. AI very helpful sebab dia akan cari tolong tak tolong saya dapatkan maklumat tu cepat. Ini saya nak ulas tentang penggunaan AI dalam kita punya hidup sekarang online, on our online presence. Sekarang ni memang mudah kalau kita nak buat satu, contoh kita nak buat satu poster ataupun kita nak throw some idea dalam bentuk infographic. So AI can help you very well. Dia akan buat something yang look very professional, look very canggih lah, look very sophisticated and all that lah. Okay? Tetapi bagi saya, contohnya lah, kita boleh prepare the best ever presentation deck untuk kita punya presentation. Sekarang ni AI can do that amazing work. They can develop a very so-called wow presentation slide dengan all the point, infographic, diagram, everything. Excellent. But the real value of that, is only that only valuable. Dia akan lebih bermakna. All the presentation deck akan bermakna bila kita boleh present and deliberate on that topic very well. So bila bila ada communication antara kita dengan, contoh dalam business kita ada communication antara kita dengan prospek. Contoh kita akan buat business proposal, kita akan present our business case ataupun kita punya business proposal to the client, ataupun kita go to the seminar, kita present the topic to the audience. Itu menyebabkan kita interact dengan the human. So AI ni akan help us untuk menyediakan bantuan di segi pembentangan tu. Kita tak boleh bergantung kepada AI tu. Contohnya kita ni presenter. Kita lah the star. Kita lah sepatutnya boleh membentangkan to the audience kita, sama ada at the seminar, at the conference ataupun to our prospect in the business presentation. Kita manusia yang boleh touch the emotion. Kita boleh persuade. Kita boleh tengok riak muka the audience, our prospect in front of us. Kita boleh assess and kita can make instant changes. The response, every response from the prospect akan lead us to another better way to respond in a much more convincing way. Kita tak boleh bergantung kepada slide kita ataupun infografik kita untuk buat semua tu, sebab mereka tak ada empathy. Kita hanya boleh, human boleh menilai emosi. Contohnya lah, kita come to the seminar dengan very big mindset, kita present, want to give our best presentation dengan certain assumption. Tetapi bila audience tak respon macam kita nak dia respon, kita kena tukar strategi. And this one, the presentation that cannot do for us, only kita boleh buat. Jadi so the ability to articulate, to deliberate on the topic that we want to present is up to us. Sebab tu penting bagi saya AI ni dalam kerja-kerja melibatkan interaction dengan human. Kita tak boleh bergantung kepada AI untuk memastikan kita dapat keputusan yang kita mahu. Kita hanya boleh gunakan AI untuk membantu kita, memudahkan kita untuk bersedia. Tapi kita tak boleh bergantung kepada AI untuk memastikan kita dapat apa yang kita nak. Bahaya. Macam dalam training room kan, you can prepare the amazing training punya materials, segi slide. Tetapi jika kita tak boleh access the audience kan, the participant properly and try to suit dia punya so-called keadaan ataupun dia punya mood dia, kita akan gagal. So training kita tak akan jadi berkesan sebab presentation deck hanyalah tool yang sepatutnya membantu kita. Sebab tu kita panggil dia presentation aid. So bila kita membentangkan sesuatu,
kita yang sepatutnya jadi the star, bukan kita punya presentation aid kita. Kita tak boleh bergantung kepada kita punya presentation aid tu untuk meyakinkan orang 100%. Yang perlu meyakinkan orang kita. Sebab tu penting jugalah kita ni kita kena genuine, kita kena real, okay? Apa yang kita boleh show off dekat kita punya guna AI, kita juga boleh deliberate and elaborate further, explain further. Itu beza antara orang bergantung kepada AI dengan orang yang bergantung kepada their own strength and expertise. Nak tak nak kita perlu ada tiga tu lah untuk kita able to deliberate. Kita ada knowledge yang deep dalam that subject yang kita bentangkan, yang kita akan presentkan, dan juga experience yang kita boleh relate dengan knowledge kita untuk kita terangkan kepada audience kita, dan juga skills untuk membentangkan, skills untuk membentangkan perkara tu. Contohnya skills untuk presentations. You must know how to make the introduction, how to address our key points, how to respond to questions, how to respond to unexpected kind of responses from the audience and all that. Itulah kita. Okay, jadi again lah, itu saya nak kongsi, kita kita tak boleh bergantung kepada AI. Kita hanya boleh pastikan AI membantu kita untuk membuat kita lebih efektif dan juga lebih convincing. Okay, sebab kalau kita bergantung, okay, ni saya punya pendapat, kalau kita bergantung kepada AI, okay, sepenuhnya, I would say more than 80% ke atas, ataupun even 50 or 60% ke atas, kita akan diganti oleh AI. Maksudnya kalau kita bergantung pada AI, to certain amount yang kita tak boleh hidup tanpa AI, okay? Tak boleh bergerak, tak boleh melakukan sesuatu tanpa AI, kita sendiri akan, maksudnya kita, apa yang kita buat tu, maksudnya kita sendiri, apa yang kita buat tu boleh diganti dengan mudah oleh AI. Okay, so that's why kita ni kena jadi manusia yang something yang AI tak boleh buat. Kena figure out lah, basically benda yang melibatkan knowledge base. Knowledge base ni dari segi how kita translate the knowledge into action. Okay, AI boleh bagi input in terms of knowledge, tapi nak translate into action dekat luar ni untuk tengok keadaan sekitar, mood orang kan, senario masa tu, okay, and all that, itu AI tak boleh tengok. Okay, so kita perlu assess the situation. Kita kena come out dengan our own intuition, our own empathy, our own emotion, our own strategy to convince our prospect ataupun our audience. Okay, so that's how is my input tentang AI lah. So jangan bergantung kepada AI. Kita boleh pastikan AI memudahkan kita punya urusan. Okay, itu sahaja pendapat. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okay.